Fee Tongdaba photo video Tagaluba Mui Zil Yokri. Sib Judicial Magistrate Impal West Masagi say Kuntragani Toy Suraba, Basiko Mamang Lekaidigi, Laisangtem Amarjit Nupi Magi P Tongdaba photo some videos in social media, Facebook the Tagalubaga, Keska Mari Lane Zil the Tazinkri. Equisni Hariba, Laisangtem Amarjit Pu, Ngarang Maki, Police Custody Matam Loera Batunda. Cyber crime police station की टीम मना कोर्ट पुथोरा पगलोइना जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीबीनावा हाइसकी नकल अमरोमदा 21 नि हारिबा सिगी डिफेंस काउंसिल न मिवेदुबु बेल थादोपिनावा रिमांड ऑब्जेक्शन कोर्ट पिकलकी स्टेट की एपीपी न कोर्ट थमकी वाफमदी हाउकिबा डिसेंबर 10 तरुक केस असिग मरी लेना विक्टिम ना अइबु वाका चिरोल अमा पिरकी चिरोल अदुदा पल्लिबा वाफम दि कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगो हुमदगी ऑगस्ट थादा 21 नि हारिबा मियेसिगा फेसबुक की खुथांगदा सखंगना खेमसु माखोयगी कांटेक्ट नंबर पिनकी मदुगी तुंगदा मखोय मरुप मपांग ओइना तिनकी वका चिरोल अदुरा मखातना पल्लिबा वाफम दि 21 नि हारिबा मियेसिना माक मयुम पाले मसु मसा अनि लैरे रखी कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा मरिगी डिसेंबर थादा माकी नुपी अदु अतोप नुपा मद सेन खरेरपदगी 21 नि हारिबा मियेसिगी मसा सिंगी खलगा माक नुंगाइखिदि कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा मंगा की सेप्टेम्बर थार 21 नि हारिबा मियेसिना नुपा नुपी ओइबी की मरी थमकी अमसु महाकना 21 नि हारिबा मियेदुगी मोबाइल फोन चेक तौरबा मतमदा नुपा अदुन अतोप नुपी सिंगा फेसबुक मेसेंजर की खुथांगदा सेक्सा तौरबा थेनकी मदुगी मतुंगना महाक नुंगाइतबदगी 21 नि हारिबा मिये अदुदगी लापथोकी कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा मंगा की डिसेंबर 13 ता कंप्लेनेंट अदुना 21 नि हारिबा मियेदुगा मखाताना मरी लेनबा पामद्री हाइना खंगनकी मदुदा कंप्लेनेंट अदुना माकी मरी लेनसी याद्रबदी माका लोइनरिंगैदा लौकिबा माकी फोटो अमसु वीडियो सिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थगतकनी हाइने 21 नि हारिबा मियेदुना कंप्लेनेंट अदुदा केनकी हाउकिबा डिसेंबर 19 21 नि हारिबा मियेसिना विक्टिम अदुगी फी थोंगदबा फोटो अमसु वीडियो सिंग माकी व्हाट्सएप स्टेटस ता थमलकी अमसु डिसेंबर 13 विक्टिम असिगी मौपा नुपा थोकपा मना मसियदा माकी फी थोंगदबा फोटो 21 नि हारिबा मियेसिना फेसबुक ता थगलखी हाइना पाउ पिरखी अदुमैनमक फोटो अदु 21 नि हारिबा मियेदुगी अकाउंट दिगी लॉकथोकी मरमसना केस अमा लखोलगा थिजलक बनाइकी केस अदुगी मतांग थिजिनमद 21 नि हारिबा मियेसी फगतपगा लोइनना मोबाइल फोन मंगा सुमोनगी फगतपंगम खियरी केस अदुगा मरी लैनना थिगतप मतमदे 21 नि हारिबा मियेदुना विक्टिम अदुगा मखोय अनि मरी लैनरिङैदा मरी थमनरिङैदा माकी मोबाइल फोन वीडियो सिंग लहौखि मसु मदु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दा अपलोड तौखिबनि हाइना फोंदोखियरी केस अदुगा मरी लैनना वोहंग पोंग सथबदे 21 नि हारिबा मियेसिगी मोबाइल अनि पिन कोड हांगदोखलगा येंगबा मतमदा विक्टिम असिगी फी थोंगदबा फोटो अमसुम वीडियो कया अमा योरम थेंगनखि थाउदो अदुगा मरी लैनना थिगतबा मतमदा 21 नि हारिबा मियेसि यामना साथिबा क्रिमिनल ऑफेंस क्या सथबगा लोइना नमदुना सेल खाइबा मसु फी थोंगदबा वीडियो अमसुम फोटो सिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दा विक्टिम अदुबु की हलगा फी थोंगदबा फोटो अमसुम वीडियो सिंग हंजिन हंजिन थगत खेबा खंगममली माउना पी अदुगी नतै सादबा फोटो अमसुम वीडियो सिंग तुआन तुआन बा थेंगथांग मरी रक्त थगत खरि हाइबा खंगममखि मरमसिना माक जुडिशियल कस्टडी पीबा मथौ तारी हाइखि कोन एपीपी न लनखलक वाफम सिंग डिफेंस काउंसिल की वाफम तारब मतुंगदा मसु केस की रिकॉर्ड सिंग येंगलब तुंग 21 नि हारिबा मियेदु फेब्रुवारी 2 फाव जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीखिबनि म्यांमार की आईडीपी कैंप क्याउफ्यूदा मिलिटरी जुंतान अकन ममोंग एयर स्ट्राइक चथब मतमदा नुपी अनि सिबगा लोइदना मिय अहुम मना साथीने सोकलेहरी हारिबा थाउदो असि राखाइन स्टेट की मनुंग चनबा क्याउफ्यू टाउनशिप की क्याउका लेब विलेज तलैबा आईडीपी इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंगी केएमदा म्यांमार जुंता एयर फोर्स ना लंदारकपदा नुपी अनि सिबगा लोइदना मिय अहुम मना साथीना सोखरे हाइना पाव मद रिपोर्ट तौरी हारिबा थाउदो असि लैखिद्रबा मिय सिंग सिगी ममिंगना दाउमा सनस्वे सै यांखैगा मरी महाक पाइट बेलेस तगिने दुगा अतोपना दाउकिन सा ओ कौवी माक्सि निफु सोरे महाकना क्याउफ्यू टाउनशिप की मिनथक टाउन बेलेस तगिने हरि लोइनना सोकलबा आईडीपी सिंग अदुना उमोंग तिनविन ओखिन मांगविन अमसुम दाउ आंग मेट नु कौवी हरि हारिबा थाउदो असि जनवरी की तांग 13 की सराउना पुंग 12 मिनिट मंगा मुसप मतमदा म्यांमार मिलिटरी एयर फोर्स न लांदा रखिबने हरि मणिपुर तंगदु लैतारब खक्तदा लेंगाक सेम सको थौरांगी थबकसिंग पैखत पे याउना मियाम की अपामा फंगनी एमएलए पिसोरजित
Manipur tangdu leitaba leiraba matamda khakta lengak sema sako thorangi thabak sing pekhatpa yauna miyamna pamliba sing phangani haina MLA TS Bisorjana phongtokri haribu wafam asi ngarang All Tribal Film Organization Manipur Hill Our Lane haiba panamda Sandel District Headquarter gi Town Hall pangthok nomi goiba ing tappa masum sakhotpi gi get together gi thoramda saruk yaraduna phongtokhibani isai nongwai yauna pangthokiba thoram asida MLA Bisorjit Amuko ki President SM Jalala Madi Social Activist Asanka Sir Yauna Marueva Miyoi Singna Akanaba Mithung Len Singoina Saruk Yaki Myanmar Rom Digi Sangsilakba Miyoi Singna Thodek Lamba Ngamkai gi Sambal Sing Police na Yang Singkri Mamang Takta Indo Myanmar Ngamkai Paringi Manungda Manipur ga Taina Saruk the Home Ministry gi Makada Satharakliba Sambal Khabi gi Thabakta Thodek Tuna Akai Atoi Thokwan Bigi Thawdok Sing Thokraba Matungda Tha Sigi Taraga Mari Amasum Taraga Manga gi Lonaba Hingda New Somtal area gi border pillar 62 Amasum 62/2 gi marakta khaba yot ki sambal sing kakthatun ama ata thogalamba maphamda Molcham police station gi team man hakthengna satuna yeng singkhri thawong asi Myanmar gi sin state gi logi wangbada landslak pa miyoi sing satharamani haina lawbuga loidana thawdo asi Sandel district ki manung sanba el hais Zangnom Pai area da Lakibin Hari, Tokibin Hari, Papa Masida Kunja Singi Yankai Digi Humpurum Laidun Kunja Krasulaba Mapamni, Taudo Topam da Hakting and Satun Yang Shiluba Police Kimakedi, Kunja Singa Domikup Nahum Sina Lainava, Paktak Piramagaloidana, Namkai Paring the Sambal Nintizana, Karavadi, Toning the Bataldok Sing Tolak Loy Havigi, Tazabas Piram Kiedi, Adomanama, Sambal Kabi Tabak Satarli, border pillars sing a singam Kai Paring Bungak Liba, Assam Rifles Nakwan was jurisdiction Gimanung Sanmana, Police Kimakedi. Border security personnel sing the Paktak Pibadasu Kudong Sadaba Mayuk Nahari. Adomainamak Taudu Wasigi Matanga Molsam PS na regular FIR case register Taudun local Abamatunda, Taudo from the Hakting and Ying Shalupanahari. Senza Tumza Tauba PWD engineer Amata Lemnat Harway ship engineer. Senza Tumza Tauba PWD engineer Amata Lemnat Harway, Lokat Pam Toko Tapalakot Kanihaina, PWD ship engineer Songtham Besos. Biso Sandra na Fongtokri, Ngarang All Manipur Contractors Association Forum na Sinduna PWD Zubli Hall Pangtokiba, Public Works Department Ginaw na Civil Engineer Githaupuraba, Songtham Biso Sandra Okpa Githaram na Mana Fongtokibani. Separate Administration Gi Wakalon na Miyamula na Lamzing Kiva MLA Singi Marakta CM Gi Pham Thindok Labasu Assembly da Masa Saruk Yarakloi Lamsathang. Manipur Anouba Lengama Semlak Matamda Koki Zaumi Mar Community ki Lady MLA Taragi Manungda, Sip Minister Gipam Tindogabasu, Assembly Mipamna Masalak to Saruk Yarakloi Haina, Tadagilu Singo Michael Lamzatana Fundurakli, Koki gi Lady MLA Taran Anouba Lengak CM Bada Saruk Yabangam Loi Haidi Basiga Maridana, Marik Wapam Sing Funduladuna, Michael Lamzatangi official X account Tagalakiba post Amada, Wapam Sing as Imana Fundokibani, post Asida Makatana, Manipur Minister Koki Zau MLA Singda. OIU Hairabasu, Housing Lady Piba Masida, Makoi Assembly the Saruk Yabangam Loheba Asoba, Wangama Tolaki, Masi, Koki MLA Sing the PR Lenga Sina Matiksan, Security Pidun Assembly the Saruk Yabangamaloy, Natragana Tampak the Lady Mutation, Koki MLA Tarasi, Impal the Lakwada, I think Mapigani Natragan, Anouba Lenga Clakwada, Hanagis Minister and Biren Anouba Minister Oina, haplakani, haibagira. Haiba Madam Singer Sikuki MLA Tarana Lengak CM the Yaugan Hena, Pong of Fungopungam Davadi, Madam Matanati, Makoina Lengak CM the Yaubangam Dribesi, Asiang Madam the Manipura Tukli Iranga Sikuki Su Group UPF Kieno Amadi, MLA Tarana Kukimiam the separate administration around Manglanama, Bisilubadigi, Tolakibani, Madam Maduna Masagi Maral Kangsaduna, Lengak CM the Yaubangam Haribani.